Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwatangaje yuko urwego rushinzwe ubutasi bwaburijemo umugambi wo guhirika ubutegetsi hari muri uku kwezi kwa kane 2025. Ubwo ni ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Bivugwa yuko ari umugambi wateguriwe muri Cote d'Ivoire mu itangazo ryatanzwe ku mugoroba wo kuwa mbere. Ubutegetsi bwa gisirikare bwavuze yuko bwaburijemo uwo mugambi wari ugamije guteza akaduruvayo kenshi muri iki gihugu giherereye ku mugabane wa Afurika iburengerazuba. Bwanatangaje yuko kandi abari inyuma y'uwo mugambi bari mu gihugu cya Cote d'Ivoire gihana imbibi na Burkina Faso. Perezida w'agateganyo wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré ukiri no mu gisirikare gusa nawe yagiye ku butegetsi binyuze mu irika ry'ubutegetsi bwabaye mu 2022. Akunze gushinja Cote d'Ivoire yuko icumbikiye abantu benshi bamurwanya, kandi ubutegetsi bwa gisirikare bwa Burkina Faso butangaza yuko uyu mugambi wo guhirika ubutegetsi wateguwe neza n'abantu basanzwe barwanya ubutegetsi bahungiye gato muri Cote d'Ivoire. Minisitiri w'ubutegetsi Mahamadou Sana yaravuze ati akazi k'inzego z'ubutasi kabaye akazi k'ubuhanga cyane kubera ko kagaragaje umugambi ukomeye cyane wari uteganyizane akaduruvayo k'ikirenga mu gihugu cyacu. Ibi nabyo biri mu itangazo byasomeye kuri televiziyo y'igihugu. Yakomeje agira ati nk'uko byari biteganijwe n'abo twita ibyihebe bigambanira igihugu, uwo mugambi wagombaga kurangira kuwa gatandatu w'iyo 16 y'ukwezi kwa kane 2025, ubwo itsinda ry'abasirikare bakoreshejwe n'abanzi b'igihugu ngo bahirike ubutegetsi. Yongeraho yuko abari inyuma y'uwo mugambi bose ngo bari muri Cote d'Ivoire. Minisitiri Mahamadou Sana avuga yuko abasirikare babiri bahoze bari mu gisirikare gikuru cya Burkina Faso barimo Major Joan Kampaure na Liyetona Abdurrahmani Bari. Abo ni bamwe mu bayoboye uwo mugambi. Yanatangaje ko abandi basirikare bagera kuri 12 bari no mu buyobozi, uwitwa Ouédraogo Frédéric bamaze kubazwa ku bijyanye n'uwo mugambi. Ubu bafitwe n'inzego z'umutekano, ni ukuvuga ko bafunzwe. Ubu rero igikurikiyeho ni uguhiga abatavuga rumwe na leta y'ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bafite n'uwo mugambi wo guhirika ubutegetsi. Kuva ubwo ubutegetsi bwa gisirikare buyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré bwafataga ubutegetsi mu kwezi kwa 9 2022. Ingamba zo guhiga abantu bashinjwa kurwanya ubutegetsi bwe ibyo birimo gushimutwa no gufatwa hatabayeho amategeko, nk'uko amakuru yahawe ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP abivuga. Abasirikare barenga 10 barimo abasirikare bakuru 2 ubu batawe muri yombi muri iki cyumweru gishize, nyuma y'uko abakunda ubutegetsi babashinja gutegura umugambi wo guhungabanya ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré uyoboye igihugu. Umwaka ushize n'ubundi ubutegetsi bwa gisirikare bwahamagaje abasirikare benshi ku mpamvu zo kubashinja kugerageza guhungabanya inzego za Repubulika, aho hari mu kwezi kwa 7 umwaka ushize wa 2024. Nabwo Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze yuko hari ikigo kigamije guhungabanya ubutegetsi bwa Burkina Faso gifite icyicaro i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ubu kuri Kapiteni Ibrahim Traoré avuga ko Afurika iri ku rugamba rukomeye cyane rwo kwibohora ubukoroni bushya bwa gashaka buhake. Uru ngo ni urugamba buri muntu wese agomba kurwana, yaba akoresheje intwaro zikomeye nka machine gun
cyangwa se Kalashnikov kugeza ku isuka isanzwe yo guhinga. Ibi ngibi kandi aherutse kubigaragaza mu ijambo yavuze abwira urubyiruko rwari rwateraniye muri Burkina Faso ku munsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Kapiteni Ibrahim Traoré yarusabye guhaguruka rukarwana kuko urugamba niho rugitangira. Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze ko uru ari urugamba rukomeye cyane kandi ruzatinda, ariyo mpamvu buri wese agomba kurwana cyane kandi yivuye inyuma. Ngibyo byavuye mu nama y'urubyiruko yabereye muri Burkina Faso.